Nastop, prostor! Vojna zgodovina Slovencev je najmanj raziskani in najbolj neznani del naše zgodovine. To je razumljivo. Vedno so nam zgodovino pisali tujci. In tujci slovenske narodne samozavesti niso potrebovali. Vojna zgodovina je pa temelj, ali pa eden izmed temeljev samozavesti vsakega naroda. Kako bi drugače obveljala tista stara o Slovencih, češ, da nimamo ne vojne zgodovine, pa tudi naj ne bi bili in nismo vojaki. Ob boljšem poznavanju slovenske vojne zgodovine bi recimo hitro ugotovili, da so prve naše natisnjene besede bojna gesla slovenskih vojakov, ne pa pesmice, ne molitvice. To so gesla Stara pravda in Levkupo Boga Gmajna iz Velike kmečke vojne leta 1515. Če bi šli pogledati našo zgodovino od najstarejših časov do dan danes, je vse skupaj ena sama velika vojna. Kakšen je pa bil v preteklosti odnos Slovencev do vojske, je pa zapisal Janez Vajkard Valvazor, da se vsako leto v Ljubljani več 100 mladeničev odloči za vojaško službo in se je čudil, kako je mogoče, da ta mali narod daje toliko vojakov, ki se potem ali v službi rimskega cesarja, Benečanov ali španskega kralja pokažejo kot najboljši vojaki. Prvič so pa Slovenci svoje narodne kokarde nosili kot narodni gardisti leta 1848 v pomladi narodov. Največji vzpon narodne samozavesti, vojaške samozavesti, je pa pomenila Prva svetovna vojna. Ta je omogočila nastanek prve slovenske vojske v novejši zgodovini novembra 1918. Ta vojska nam je dala izjemno osebnost. Generala Rudolfa Maistra, človeka dejanj, možatosti, odločnosti, čeprav je treba pošteno povedati, da je pa to novo vojsko vendarle ustanovil, oziroma prve enote ustanovil Rudolf Badjura, nadporočnik v Ljubljani, dan danes že popolnoma pozabljen. Do največjega vzpona slovenske vojaške samozavesti je pa prišlo med drugo svetovno vojno. Slovenski narodno-osvobodilni boj 1941–1945, vsaj kolikor jaz poznam te stvari, pa kar temeljito spremljam, nima primere v Evropi. Ne po širini, ne po množičnosti in zlasti ne po tem človeškem sporočilu. Prvobitnega boja za obstanek, to ni več vojskovanje, gre za preprosto vprašanje, bomo Slovenci ostali na tej zemlji. Po drugi svetovni vojni je bila slovenska vojaškost izbrisana, toda znova se je rodila leta 1968. The territorial defense of the Republic of Slovenia developed differently than in other former Yugoslav republics. Its formation was frequently considered to be an attempt to revive the concept of a Slovenian armed forces. It is an established fact that the future belongs to those with courage, to those members of the territorial defense who, without any second thought, supported the democratic changes in Slovenia. The disagreements between the Federal Yugoslav leadership, which consisted of the conservative Federal Secretariat of National Defense and the Yugoslav People's Army, both not favoring the democratization of the federal state, and the Slovenian Republic leadership culminated in the middle of May 1990 in an order on disarming the Slovenian territorial defense. The logic countermeasure which followed was the protection of the independence process of the Slovenian state and the establishment of a secret military organization referred to as a National Defense Maneuver Structure. The basic plan of its operation was simple: to protect key installations and attack storage sites of weapons and ammunition, and to provide for the mobilization of fully manned territorial defense formations in the event of an aggression by the Yugoslav People's Army. The Slovenian Republic leadership appointed